Kardom Pinikarbi Prime Ta Birta Long Pen Kado Kavya Pantame, Kardom na Pazurik Long Kardom. Tangte Pinikarbi Prime Ta Birtang Ton Pen Arzuik Tha. Ok prana hienta tok lang aston awarmon ke pa media phanpura karbiang long alongta matizong ni phai ke thomar ni pen ni phai thwar ni an swastha sewa utsav ka padopon japhan chesek chadang bomlo Karbiang long along ke do hum thom ke pratrok ok pran ke lang ahem along matizong ni phai ke thomar ni pen matizong ni phai phwar ni an ok pran aronga je mate swasthya sewa utsav ka pado japhan ok pran sai campaign chesek chadang pontang Karbiang long along ok pran aronga je ka pado jiala birta ke ap abang pabang phiaphan ok pran saikam a joint director borsing rongpi lapen ari sangho NHM district program manager atum birta ke ap aham phanga phan than pachini ok pran aronga jialong karbiang long arat kachirap lapen kachito jia phanta ok pran saikam hin pen choning report Karbiang long autonomous council akerap lapen asang government akerap pen ajok ilitum dak health and family welfare department hin pen SSU3 Saisto Seva Utsav third year aparman ilitum dak sik pondoiglo labang so assessment ilitum tarik December tarik thompen tarik po anduji labang so SSU kepada akhirnya ilitum sekecalang ahin development all round development kewan je fancy labang so pening aningkan ketom doiglo labang so ke kecethang tang gunot sok school education atum development of Harman Kiklem labang sok teng si litung ta saisto sewa sok kepadu dakar biang long litung lanikan thom pen kiklem ko anma la aprang prangan kan la pen ke akimina si nang dubom lo hospital la ahema mokhata nengthi muchot lo kisu kechelang asta hotumta HR pulo human resources lahata non ke nang pleng bom lo la sonthak taksi dawai daru ke long ta akime ke long pondolo la pen ke la bangso investigation hai punon akime modern investigation at par with the nation all India teng pen ko anma bang higher standard ateng ke wanji fansi la bangso awar sai ke endo la pen pineng niltum a hospital of 36 on kebra trop anilum along tin along assessment claim na pola bangsa program ho labang so assessment claim ho nang chira dunia tum arleng the nai pen chenglok MLA minister atum pen chenglok IAS IPS ACS commissioner atum ansitame nang chira dunia la pena para tum la medical college along a specialist atum ta labang so a hospital tin along o anba kawar sai kimima punang kelang pidin yitum latum ta nang sirapun lasi labang so along ang kimisen ji puapan along tin hospital along aradatum nang lutum na media hinpen labang so nang pacet hang pidum ra alahai a hospital along nang lutum mena hospital lo mena long rilo aposil hai along labang su a hospital mokha ansuste ke pa mesenji apan nang lutum ahin pen isi kacunu bi pondoi lo lasi nang lutum katu beta labang so alam adom tin anutin menit pantan nang pacet hang ponji kusi juning bar Karbiang long along ri arlo along angtan pen kewang akiche ke bia phai nang bat piktang lo Kece ke biak khaya tum ang tam pen wangsi karbiang long arlo long le phelang nam pen hemrit dim klong kapathir aphai nang pat pikdang lo lase karbiang long autonomous council pen kece ke bia phan lis pen long le ki pi aron khang thip thetti ke influx khang un apc ASDC youth wing organizing secretary lipson kropen ningjepon
Kedam tang phaikuni ni phain kura troxiar ni APHLC Rataria song pen birta mai phasi Manipura long ripen nang kebe aku kijo hatum Karbiang long alo padam jede jia phan relief camp BC ilongvet adim pedovet nang chipu APHLC Rataria song pen kaning jia lamthe aputhak ASDC youth front pen ke chedon dun thek the lapen proidon thek the Perangkya maya long pen ASDC youth amei pu premson be pen lamthe ke jai pona tengke Manipura long ripen nang kebe aku kijo atma phan Karbiang long alo relief camp ki bi pen kapacho kapedu jia phan ang hor ke endun jia kenang sodawi Ladak pedosi ningkan pho ningkan ke pa philote longle phelang nanglong po lasi longle phelang pi thek the dim klong ta pek thek the lapen relief camp ta bi thek the lapen chak thek the pusi pachini Kewang jilang apora hut madua keche ke bya khaile Karbiang long arlo nangro sita longle phelang ke pithek the lapen chak thek the kali pulote ASDC youth front lapen KSIA song pen sodak nangchi songji Manipura long ripen kewang atoma phan inglong asopu amen pen jaksi Ratcharia le KNG palong ke kroi krepota biasang ho pen pachini ASD wanga Bengali tumhan Tripura pen wanga Bengali tumhan Bro khai punoi Sonsuri khai punoi Ladaka bangke illegal migrants bangke ladaka bangke ni tumangke longli phelang kipiji chot kali relief camp ta dil tumang ladaka bangke chak mi lake lake dil tumangke KSL pen YSC form में लगी तंग क्रिंग ला बंगले तो ये सोंगे ला पेन ला सोयो ini pen bangka hadak pen kewang aku kitum bang kwale bang semel la soyo ini pen arang itu man kicak pen ayo ini pen si tribal atum avut aning pangsam si tribal khai tum han aning pangsam si la si adak bangka political advantage kenji hala so bangke diri tu mangalai prokre adak bangka politics hormu guli lage Hei hormu pidak lada bangke itu longri longpar hormu pidak hala bang sili tu mamake bang kuti na Karbi tame lake pathanai apene la solam the bang itu mamake ke hai athar sang huphan itu la solam ke chokche pujong pon ke lake ni ke politics alam gali lake alangli ahong tema ni tu parti ka prek itu MSDC kese alang tu PHLC la so podle ni tu mamake la bangke politics pene di tu lage kanigiram gay lagi, labangke ni tumang labangke isi kei isi longri longpa, abangke lake majo ka bang full chok cidet ni ye sitame labangke ni tumang ke chok cidet sini je tumpo lapene jong numpo lapene tumke strongly oppose bolke, halah helo, jase bepet alama bangke, peni hini alama bangke lah helo, ili tum Karbi long rilong latai si fere me, the tandu non ente list kipi longle hem fu bang list kipi 99 years on the list kipi do 99 years on mangal list pi long pola mangse executive committee council executive committee ben wana nikan de koma siam apor hormang de 1960 70s lana apor hormang se alang letu make isi executive committee men parai lo 99 years on maname labang ke list bang pilong lasi 99 years an list ki pitado lasi hala bang ke ni tum council sor khande si chuning rilo labang ke executive committee lo ako la solution bang review thune si youth front kongchun bang rajib tok bi pen pherang ke tama phan kapachinia tengke APHL siamei phu jai kathara phan jongjong kelang selet pu thangalam tawe kaita amanpi sitame lam theke jaidun parlin dun rong titi Athe kedam tanga por eviction a hotame lam theke jaidun parlin phak lason thak thaksi Meghalaya pen Karbiang long aduya hoyalam thia puthakta lam thei sita chepaklang dun hai lasi Karbia phan tengni det si akapre ka phan abat si kupia pot inghon damaret ma election kachipahai jia phan tong kukia khaya phan jai ka thar pen ke hangaret ma puta matha me mela lasi Ratcharia le phan claim nang ni pu pachini Karbiang long arlua long aprang pen keche kebe lapen aron re pen nang ke do atma phan ke khang ka vedera jok aron re pen nang ke do akeche kebe aphai nang bat pik an lapen phere me melu puta pachini po aprang si jai kathar alam bange nili ningjeu king tungte alang linut IS retired nili alang liphan personally nili alang liphan respect
labang ke nili non as silong le do ko kustame nili alang lipan respect sitame non nili tum chejong damare nangji alam ave alang li bangke along tin sitame statement ki pidun bangke ilitum Karbi sentiment pen ke parlin rong diti alang li ke damtang dudu kuluni long election eviction sitame dolo labang ke mesen lo pusa no tin la chorodun lo ang ton social organization political party tum sitame support lo eviction donang ji phala dama political alamang pathenang nelo pusitame hala so eviction alang li ke khamke dundo lason tak taksi alang li ke inut ke thekser ulotang te ke thekser tengsi donang ji ili tuman bidi sori sinang pidunang ji ase ason tin amat sitame alang li kining jedun parlin phakti je ili tum theklong lo kachari nei so na do ahok penangan ke charli dunang ji alang li penta sitame alang li bangke ke dam tang ason tin sitame eviction along sitame pardon bhai check roi dun de puji ba komane khai phan sitame lake STHP nangji la penako dotulang ke chengsi ke alang li tum amhang pat hek bangke itum Karbi kusi ke pathe sitame Karbi kali non bangke Karbi pen kap to et si non bangke tribal to choklo isia context bangke lake kalang lo tribal pen ilitum dora pet nangji labang tribal hijanan mang ilitum chinghon nangji sitame non bangke alang li ap lo anda alang li mane kacepa hai ji phan lo ne mate hala ari kan thake to kan tum ong polone chini ne derlo sitame non bangke adivasi tum han sitame alang li bangke special alang li mane ilitum pen astitas siwet si alang li tumanda ke ho jolason do lapen alang li bangke meghalaya border alam pusitame alang li give and take along bangke laso komen alang li thang dawe chomang tumanda dak ke do 1951 pen aprang do atumhan anmang ilitum ke lage ilitum ta alang li tumhan jakong pinangji pukali sitame alang li tum ta ke do dunji right do labang an ke choklo sitame alang li bangke Karbi phan teng ne that's a bat si kupi posing honda maret ma ne halba matha dik sedel Karbi Anglong harong supi Dipu Farmer Growth Center along Pininon Hejong 5th Indian Icons anong e kilong abang po guru sar timunga phan hampang asong atumar cho ponsi kurwang thu pajerpo Karbi Anglong hampang asong ja tum chepengsi pini guru sar timunga phan Dipu Farmer Growth Center along Karchopo alang li phan non hejong hadil hi along 5th Indian Icons anong e ke pazra puthak hampang asong ja tum ning che parong dun si sai katiki ke jalin thek timunga phan ro si ar chopon timunga phan kar cho hampang asong ang bongke Brahmaputra Purbajyoti Angro Industry Development Society Guwahati KUA Karbi X Revolutionary Forum Barim ULFA Chingrumasong Kisan Sangha Karbi Anglong heihui asong hanlong non amat Assam Kisan Sangha phan ke jabom Guru sar timunga phan Karbi Anglong Autonomous Council AEM Barim Ratan Teron lapen alhia tamari deng pensi Simbon Parjersi Archopon Karchomaya long pinang ana songja puatum chetongdo nili dak nili ke jotmo ke tarabasa ke thek ding dak dipu college ta dipu lasi dak si piso somi en lo dak si nili hem chobo chelo sita la so prang bang ke nili bang ke kheti ke claim aprang ke nili master se claim sita ne master akam iribu blo sita lasi belek akam ke claim ni lahai kam claim ji pini pumasi nili kadowe ji olap lo lasi pini la son sin nili ason son la mane farmer organization pen niri a relation do la soang bong pen sinili dambom la pen nimena mata farming kam claim la si la son thot sinili amunit belek pen national level international seminar nili ten long la pen international business linkage seminar long nili ten long la si pini son nili ke bor ipen kadowe Karbi Anglong arata atum nang ke cebor ido nang ke rap nang ke cetudun pen nili isi FPC par jablo lasi ladak penta nili tum penang an kam ke choklem risomar eja korting jir tum pen nili tum kam klem si laso FPC paching thurja phanta kam klem bom laso FPC bang nili tum bang ke commodity kirim bang ke lalo hansu laso hanso son si nitum ningkan hinia prang Nepal pen nitum agreement isi cetok long MOU cetok long isi company questo pen
la son thot si nili Dubai pen tame la hai a linkage do la si marketing la Dubai a sorta ke wang la pene la hai non recently isi Dubai a group isi pen America long ke do inot arlo so alang lita wang lo lata ke ba lo hanso nang nam ji phansi bang lo la pen la son si nitum hanso bang laboratory long IIT long ke test pen chenglok nilitum angkol adak GI tech ke palong la hai anta nilitum la department pen kacerap kacetu pen sinili tum lahai kam lo mix pen ne aprang mang ke KVK long ben sinili mane la so inspiration ke long ni phan inut mane science senior scientist lo chief scientist do la tum ni phan mane ekdom nang uthai pon be kami claim ji phan la sil la tum alang tum along akacerap don pen masini aphi bangge khiti lo chok nang lila sai ka tiki ringkan kon doilo nili sai ke tiki ke 2009 pen 2009 pen di ya sai ni ka tiki first ka tiki chenge nili strawberry la 2009 pen non anang li tiki bong bong pen ali pan award ang PPP award on ali bong pen pini award ke long kotha na hin nili মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান বঁটা 2017 long lo stakeholder orchid katiki award nili sikkim long 2016 long lo la pena phi council pen isi award nang pithulo la district level la 26 january hot la sonsi non nili la fourth time lo la award ke the long bang ke non la son national level hini lo state level isi lo district level isi lo sitani li ke long cheng pen ta nili national level award chi ke long state tunga phila la pen district ka phi thula non ali ke long thu ke pia non bang ke indian icon pu la ke indian icon pu lo te nangli tum da chini lo la sil la ke farmer na so long kotha na hin ben ko an ningaro nili ningarong pik nili mena phan nili ning charong pik nili ke bor i nili la so e bat chepalang phan nili ko ane journey ko ane ka chepaduk nang nili la pan sita award la ke the kali itum bang ke non bang ke ne phan to ni hotman pipe phan li award isia honman sita ilitum malong kaching thurji ilitum riso e jang atum karbiang long la pen ohom long ge do riso e jang to man itum ko son si ke than ki mum pen se ang song ke ponji ma la pen ilitum ason ke charlie non modern technology non scientific method ilitum ko son si ka floji ma more production athem modi da pu per crop more per drop more crop la bang la hai a vision pen matha se nilitum aja ka kam claim lo la ka chipak lang amena phan hadi amena phan identity pu long bang ha chi bing tung te non maximum non generation dom de ipu tuma generation pen belek lo ipu tuma generation belek lo sita non generation tumang itumolong bang ke mane charlie hoy hai to dalo ke charlie do tum dalo sakuri long le tum ta dalo mane graduation nehem ta graduation bui rui long sakuri long le sita alang tum ta ni ke nehem asor nehem munit nimu ne purial ko alam kali alang tum ta chipua he khitiok pu nili laso kiba bang ke nili chetheklong lasi alang tum khitiok pu thanga kam claim kleta mane purhi lo ki purhi chot le kam chot alimati di chota chunai lasi claim da claim nai lasi ne non ka ching thur ka ove ki mi to man bang ni la lo mississippi tong iltum ke joy ke ka ching thur iji pulote ke joy ke chulong prap ji pulote la sai ka tiki lo sai ka tiki bang ke athe dang li sakuri phan lok ke chong hong dun ke nang li la so da ke nang li chocheluma la bang ilitum ek number ma tha nai la sindang li sakuri da claim nahi sakuri da sai da tiki nahi ki purhi ke do tuma piphan no ki purhi apaya poto matha la bhari officer paman ji bhari asakuri pa claim ji pu phansi ke matha lasi laso bang ta ilitum deny no lasi sai ka tiki laso sakuri long leng kota chunang kok ye pot sai tiki nang ji pu bang sile lasi nili kadobe karbiang long rat ta tomhanta risoi jang tomhanta nili lasi kad chuni Nectar mate North East Center for Technology Application and Reach Lapen Yusuf Merali Center atuma hinpen patre piponsi phaikunia chikloni phaingkura trok arni dena rong virwar et so terona rong amekar pansing terang ahema longle tiri please osialong demo farm lab lapen training center ahem Prime Minister Development Initiative for a North East Region scheme pen kedeng ponalong Nectar General Director Dr. Arun Kumar Sharma hinpen kangpupo
Labangso Kangpupo na Mayalong Manpeng Aluhia Manpen Dr. A.K. Yadav, Chief Consultant MOVCD NER, Dr. Usha Dixit, Scientist F AI Division Department of Science and Technology, Lapen Nectar Pen Abarim Lapen Researcher Sahin Pen, Dr. Krishna Kumar, Simon Phukan, Anparta, Dr. Biman Chandra Borwa Tong Chetongdungsi. Promoting scientific organic agriculture in Northeast India po a project and ponsi. Northeastern along rialong 250 organic cluster along 250 master trainers lapen 25,000 organic agriculture farmers at maphan practical knowledge lapen skill people last along Karbi long cluster pen bang phot maphan master trainers ingwai ponsi maya long Android mobile phone pipa jirpo halapu demo farm lab amaya long live demonstration of a soil testing kit mate Pasundhara Sitame Sai Katiki Aratama Pan Paklang Ponsi, Sai Katiki Alam Chinki Jathan Pedapong. Northeast Center for Technology Application and Reach etu eta central government or autonomous body hoy etu Department of Science and Technology under it. So আমি ইয়াতে এটা ডেমনস্ট্ৰেটিভ ফাৰ্ম লেব ওপেন কৰিছোঁ আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে প্ৰমোশ্যন অফ অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি অৰ্গেনিক 250টা ক্লাষ্টাৰ সকলো জায়গাতে বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি আহিছে তেওঁলোক বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম আগশাৰীৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আহিছে Dr. A.K. Yadav, Dr. Mira Sansari, তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ some senior scientist. So তেওঁলোকে overall ইয়াতে ডেমনস্ট্ৰেটিভ ফাৰ্ম লেবটো এটা ওপেন কৰিলে আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা বা বিভিন্ন ট্ৰেইনিংসমূহ আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিম আমি সামালিংছত আজি promotion of organic scientific organic farming in northeast india pm divine under a program hoy nectar collaboration ot ami ale anisu ami yusuf mehroli center for pra 5 jon farmer organic mane joibik khetit ami eta training agboram tar karone aji eta demo farm lab ami yate aji uddodhon kora hol yar karone nectar or director general logote bahut khini expert committee bhal mane ekdom agharir manhu যিসকল জৈৱিক খেতিৰ লগত জড়িত আৰু নেক্টাৰ সিনিয়ৰ অফিচিয়েলছ গুটিখিনি আহিছে আৰু তাৰে আজি ইয়াতে উদ্বোধনী হৈছিলে আপুনি এতিয়া গম পালে ন আমি অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে নেক্টাৰ পৰা প্ৰগ্ৰেমটো লৈছোঁ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল কি এই প্ৰজেক্ট পিৰিয়ডতে যাতে কাম কাজখিনি বন্ধ হৈ নাযায় প্ৰজেক্টটো আৰু ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে যাতে এইটো ছাষ্টেইন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইনকামটো বাঢ়ি যায় আৰু এই প্ৰজেক্ট পিৰিয়ডৰ পাছতো যাতে তেওঁলোকে এক্টিভিটিবিলাক কৰিব পাৰে মাৰ্কেটিং চেইন এটা আমি বনাবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টখিনি ভাল কোম্পানীত বা ভাল জায়গাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু দামবিলাক ভাল পায় তাৰোপৰি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ডিউৰিং দি ষ্টেজ চেল অফ দ্য প্ৰডাক্টছ সেইখন সময়ত আমি যাতে সেই বস্তু প্ৰডাক্টখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি আমি পাছত আমি কোল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাই আমি যাতে ভাল উচিত দাম এটা পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেটিং লিংক এটা বনাব বিচাৰি আছোঁ লগতে আমি এখন এটা মাৰ্কেট আমি এৰিয়া এটা ল'ম বনাম আমি য'ত ফাৰ্মাৰ্ছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট তাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তো এতিয়া আশা কৰিছোঁ এতিয়া এই যিটো আমাৰ স্কিম লৈছোঁ ফাৰ্মাৰ্ছৰ এইটো এৰিয়াৰ ভাল হ'ব আৰু তেওঁলোকে এইটো প্ৰজেক্টৰ পৰা উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ Tang Dipini Karbi Prime Time Biota Banke Kangtonik Long Kadoka Vetame 2 Me Thak Me Kurwang Thu